Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikorwo mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio kwa raraduhio na ikeno mama MC Jimmy Kajimu agikugwira muthenya wake wa mwanya, muthenya wa guciarwo kana birthday, na Kajimu uria ni mumemerekia kana presenter wa ceceni ya radio ya Gukena FM show ya kiroko iria matebanagia na Njoki wa Mburu. Ni arari na andu munene muno kirabu-ini kia Das Bayan kia Mburu, with him celebrating his birthday hamwe na official launch ya show yake njeru, show ya kwegekia andu na mikwekwe unfiltered, show iria iretwo The Kajim Show. Na muthenya wa ira mutumia wa Kajimu wikaine ta Wambui Jimmy, na uria Kajimu akimunanagia akimwita my Wambui, surprised him with gifts and flowers gwake wira-ini. Wambui Jimmy agituthura gicanjama gwa Gukena FM radio thutha wake gu surprise muthuri wake MC Jimmy Kajimu na iheo na mahua, agikugwira muthenya wa birthday yake na kumutiga atari na ciugo cia kwaria ni gikeno. Later on, eri aya joined friends and fans to officially launch The Kajim Show. Ici aricio mbica na video cia event ino na iria irekinyitio ni andu megatu kuma thirikari-ini CS Dennis Itubi, aini a gospel ta Sami K, aini a nyimbo cia nduriri ta Karibi na Steve Rogers. Event ino ikigemio ni comedians megatu ta Karwebo na Jomo Wanyatira, na ino ni mikwekwe yao. MC Jimmy Kajimu launch show ya The Kajim Show officially with even comedian megatu ta Terence Creative Butita magikinyia kuhe MC Kajim support nene oro hamwe na atangathi a radio mwanya mwanya makiated kuma Adisia, Goni wa Thwita, Njoki wa Mburu kuhe one of their colleagues support launch show yake, na mafans make ni mareyumiritie na njira nene muno no to show him love and support, tukiuga congratulations MC Jimmy Kajimu ni kuhiukia uhotani ungi munene na njira ya mwanya na ya kwirutira kunene. Na ino niyo video ya MC Jimmy Kajimu aki-interact na mafans maria marekinyitie event-ini ino ya kiambiriria kia mwago wa The Kajim Show. Kikuyu Daily News, subscribe. Ulisema siwezi enda mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi?